Min Татьяна Ивановналын хитимнәһәнеләләшпетем ратты көтүн жуын хәтта абәм класстың кытарыды колония номер 8 ден историятын өйрәтәммит киниге тахаран Москвага тиен пыкага кылан кыйла кол бупут онна ол историятын өйрәтәм баран эште бу 90-га бәм кинигем таста олонна бу колония олар учаннар жылгаларын туһунан 2 кепсән хөрбутум. Вот олигин библиотекага Татьяна Ивановнага мактанан тураммын. Кинигем беләктим. Biz kinige Абусия Николаевна bu Кепенне библиотекада bu ikisini olur o kurdukları 2015 yıllık bastık konferansiya kutluttara. Ona ol tümünen taksıvı bu seri ahı bu hadiyen kinige bir Kepennege biblioteka niye var. Onun Abusия Николаевна maktal üstadağını arastol kuyder bağlar onun bir Marina lo hannek.
тоғытты. Iya, kerja sekarang ayah cembuan ya. Tunggu aja, dok bar dok batun barak terbakar kamu perencana. Sana menjadi sangat turun. Serius kita betul betul. Ya, untuk bukan rasakan ide kau cakap. Barang ni memang terus tiga terus. Waktu galak deh. Saat damai kerau untuk polanya tiada. Saya barang cek dia tahu. Jadi mais belum terbias, berapa tu? Untuk mau dulu, universitas teknik, saya mut Quran dulu. Itu kemen jangan, ada orang bawa itu menjadi. Ini kibet bolong juga, kita aja, itu apa? Mais salat sejama, orang kita mahu Bolgalar, kalkın gençliğin nüfus. Пусть войдут. Приведите ее ко мне. Здравствуйте, товарищ Капитан. Здравствуйте, товарищ Сеев. Для работы на Вальнице нужны 20 рабочих групп. Они пойдут под руководством товарища Евсеева. Сегодня этапом прибыли 35 человек, а там только 15 мужчин. Остальные все женщины. Они тоже пойдут.
Оксана. Остальные 5 женщин пойдут работать дорожником. Остальные пойдут на лесоповал. Сегодня этапом прибыли 35 человек, а там только 15 мужчин. Остальные все женщины, они тоже пойдут. Хорошо, товарищи все, забирай всех этих рабочих и веди их на
Остальные. Остальные 5 женщин пойдут работать дорожником. Остальные пойдут на лесоповал.
isterim. Oğlum, üstü bir de görmeyeyim anne. Hayır, bu avahı kayıdıktan bir higi dakika dikken dolla kolak tutmayız. Onun eren doyum eren. Eğgini de taksığımdan oğulur gün görüyor tutmayız. Bostuy. En oğulur gün görüyor. En oğulur gibi yakasıyan boluk taramayız. Onu evde. Bir eren tutarım. En attıgar vardır bize. En attıgar vardır kömürüm. En attıgar vardır. Kimerek gelenler durulamayız. Bu yok. Kastın evde duralım. Günevi çünkü ezbere mayız. Güneviye kolaylığı mayız. Güneviye kolaylığı.
Iya mana sopo. Oğlum bıraksan, tepe dönmezken yollarda bu dolu isteyeceğim sıra. En bilgin, ben korkudum, mayım oldum, siyelim kuzum olalım. Adın gibi satayıp dire, minatın matlos, tepede kayı givini giyeteppeden, bir küçük hayat taktın. Küçük hayatım, patriyonum, divanım dediğim. Olurum. Yeşil kalayım. Kaya. Uyman. Ben bikin dua. Minigi. Maestın. $1 Eğer $1 bu onlara duyduğunda ayıga. Çünkü onlara da duyduğum bağır var. Allah'ı diye bağır aramı. Bayırım bıraksan. Minigi sana adam bana. Sinirlerim olsun var. Bintereyde ağacını yok olursanız maaştan bağlayıp bintereyde Onu, ağabeyimle gelen yıktı. onu. Hep bedefli onu. Hep bedefli seçimi. Onlara hayır. Kemire nefesi, kemire fikir yapacağımda. Duyarakan kulakta olan keliyede. Maiz varasın, daha da hemen var kulağa. İyi, gidip bu havada bu Allah. Bir kalbi yolurum, soğuk edin. Gidip bu hal. Güzelliktir. Lütfenitten değil bu hal. Bu havada bu Allah. Soğuk döktüler. Bırak Allah sıdığında edin. Devarakat sirkelecek geldim. Tehedemeni rahmetten geldim. Hayır barasın diye. Soldur kıyana karmadan bırtakanı. Beni tut diye sorumun. Eyyeme. Sonra geldim. Hayır barasın. Oğlum kurduk gördük kırdım. Ebe olur karıştı. Ağabeyta sevgilim olur. Gidin. Dağını, görekanın sırttan, ağırtanahın, sabrın koluna sıçlara. Merci bulundum, oğlunu gör. Geyiğitin böyle rahmesi, geyiğitin uğruna. Gidin uğrum, diyelim bir hanımım. Uğurgar, masum oğlugar. Adamım, onu bitti bu. Gidip oğlum, şefeteyim bu kırasırge. Şefeteyim çeteyim, dağız kuğuka, ol dağız kuğu gidemeye. Oğlum çıktı dağımı dönerim. Kukurduk, emeğe muhtarıcımı da, bana emeğe bakallarımız, bana ayrı büyür. Bana beyanı da oğlum kurduk, göre yaptık diye daha edemeyiz. Bir kıcımı ki, nasıl yiyince var kralım soğuk. Eskilimi yine kralım soğuk. Muhtemelen bağlamını sorgun. Ola buluttan çekeceğim. Böyle bir garayım bunlardı. Bu sebeple eheri kulak atar. Hangi dolapları bu kolluğa var? Şimdi bizde aksar bak dolaplarına
Bihigi Августина Попова kıdana ollun diyen Jingya olukka bol bu suru yutunan bugün spektakl oran kördürdübüt. Ottan hanga kulüp putugar bastakı spektakl büt bolar. Epikeder bastakı kurduk ottan sığha kalktı elbähten kördüm ottan elbähte teatrı körbüt istibit ki kurduk. Ol kurduk ottan artistlar bu nahaşı dönyatular, nahaşı dök etçillen bihigi ederek çattar oskolu olara vanna sastaqjon bolan kıtınıbıt. Onna men bolağını bu mayıs orolun dolurdum. Ağayak hangalaqta bollar. Ottan ölen qalaqtırıbıt bu mayıs ederken çöçe hayga kependaya kolonya tigartiyen baran. Olunu onyan körem baramın ottan kini ıarxanın oloğun beyem oğloq ığıliyeti elbe oğloq ığıliyeti bolarım bıhıtından oğulur bun körbet oğulurun körbet evet hep körbet bolan kalardan bu bütehek ama oğulur bun körbetim bolu dua diyen utamnya yaragar minutahın ahatam beyem utamnya hastım diye kurduk beyeber tururan kurdum o nyeganan bolanattan hatan nadi hanatım hatan nanya jon köröçü bihire biletton körön bihirillerin yetton Tühün çatong siz gördüğünüz sıllıqa bilüğülü huttan bu bihi kependeğe bitiger kayını köhören ağılbıttıra bilseri bol butugar tuğuz sobotugar dağını kömeğe bu barar mas tuğate soğulonga hutugar elbeh kayılaq ki hikelen ölelerdi olontan bu bile cekergetler aktılardan komuyanlar bu ullun spektakli kördürdü Kependey ederik çattara onna kulüp ülehittere uçutallar ontahanan bibliotek ülehittere bolamıt bu kıdana huribut heri kemneğe ullum den ayınıtın spektakl ginen turordubut jon bihire bilinili den erenebit Kependeyge heri hıllargar ulok tuğus ületitten hağalan arasıyla var bol bu tebit onnolok. Nahal bakki horum hollam bu tebit töhölü agal bakki ölbüte billibet. No dihige kependey eder çattara
Онны тейто турор бут команда бутыгар. Итчет лидеран быгытнан мактанабын. Өссө даганы ити хери кеминеге олоктонулан инник турор бутугар Татьяна Ивановнага мия мактыл бутун тердебит. Кини жобатык туогон оңорон бир сценарийин хуруен бер битигер. Би бу спектакльге жекергенмитинен кытынныбыт, ол курдук орто олбут, онна кыра кыспыт кытында кергенменен иккен кытынныбыт. Аны оголор боллана, оголор бутур кепсибит бу спектакль туһунан тоо бихиманна кытта бут иден ыйталлар. Оны итигана кирер турамын кыра кыспын албын алажы хекпит кирен дибин. Оны дел үере кирен таксан ен биле майсы табытыгар дел оны түктө ытыра тырамие. Итинник оголор бут кытты буттары мени хачыгай онна тобу браханнигинен өсөтөгүл барагытыгар агадде сери тыл бетеренлерге кистиңа. Дорабаларым, мен атым Кристина Гуринова. Мен уллуң ден оролга то таты юстен кыгы хаятым, ороллатым. Ити кемпенде ратта ыныры кырахан кемнер хыджы буттары бит. Оны тыл бетеренлерин хайыбын, әгәрдәлейбін көйі күнінен онна уллуң ден история үчөбай жиннәхти ытыы сыстымынтын тураммын ием хайаты өтәнлері өлбүтін интен көрөммін ытыы сыстым, онтын хаятым. Өлбүтім ити историяны хаябып бұтын. Итник кухун историяны кахандаганы көдөрө хаджыбатагам. Онна буманна кайы бихи кепенде битер каханда болбатын көйи күнүнөн эгерделибин. Уллуң ден спектакльга туз заводын директоры Камынин Георгий Иванович ролун ойнадым. Ото мен нөйле кебедин председателин ойнадым. Бу спектакль кайда тиянаты толу? Мин ханалар барда хата буллах тык хатанна дейін. Ото бу каханы кеми көндөрдү? Хеви биримеден кепендеге болбут түген түбелтте. Ja bu bugün köy günüger sana kulüp butugar bu toh spektakl tururdu but ullungen onto butun tahin şöyle gasta bahla John sangardiler ite oton urut man bu kependay olaq doktora Веркемге оларан аспыт тарынта, көрдөрөн аспыт көрдүк. Спектакль турурду бут. Вот. Онна ите ото көй күнүгөр итинник тох элбактык бейханны булачы да хох. Ите бастыкытын итинник хагалаты бут. Ото көй гатын инник келин даганы инник хайыр буп болу. Эми ите оголар даганы инашөдү кытындылар дие кып. Онтолог чөдүк белимненен каян такпытна шөй болу эте. Тохут. Манна хери хана кепендайга тусал заводуар хайлахтар гөлүнлөп битерет. Аны хайлахтар хар коханны каяптырет. Аны бу спектакльга ойнатым уллуң неңге. Аны охранник тегертим, капитан булартым. Аны када хайлахтар китап обращения лыларын нахаблавадым. НКВД болуд уллунга. Охранник ойнатут. Охранниктер оролларын ойнатут. Охранник боланы тугун. Жоннор үйлетибит, на тох. От үйлетип просто. Туга охранниктер. Хери хайытын охранниктер. Манна тох. Манна кемпенде туга хайыта. Кемпенде акыс номерда кайга сен көгөрдөрдүбүт уллуңне. Анна тоты.
Бурастуа кыра буруйдах жоннору кайын ерелер, туз көйлелетен. Тылы бу чугас таваспа жене берем. Орол охранникнан нятыбыт. Охранник оролунан нятыбыт. Оны жоннор өйдөлеттибит. Бу биһиге кыра кыспыт спектакльге суратаптар оолорун ролун ойнобута. Жара айтына. Кепсере тугундың спектакльге. Татылар да. Кимняга татылар? Метатым. Эне метатым да. Еба. Алажы хетиң да. Миннигес? Жоннор таханнылар? Бу уллуң ден спектакльге мен Василий Васильевич Бурлов оролун ойнабытым. Бу кихи музей актыларыттан актакка кухаган кабыр саналаах кихебит. Каннык багарар кихини ытан өлөрөн да кебиен хөптак фашист немес ден суруйбуттар эте. Архивка көстүбүт документинен бу Василий Васильевич Бурлов Москваттан төрүттаах кихебит. Мумин Бурлов Василий Васильевич уллуң ген спектакльга ойнур бар боллагана олох били кытаанах характердак онна били кыхыра хаджар кухаган кабыр ханалах кихи не ойнабытым ол оролга меха бем хана бар олус барстым олус татанным ди ханатым онна тохтяк кахаби эти кыржык Бурла Василий Васильевичтен эти спектакльга ойну эти актыларынан көрдөка кыржык оннуга бит эс ойнан көрбүтүм кыржык тохтяк кахаби били кыржык кухаган били кутталлах кихи эбит кыржыкты диэнетебин. Ону түгөннен туханан баргытын кыйы 79 сылынан баргытын ититик истиңник агардалибин. Бүгүнгү браниктагы концертка үчаттар онна оскол оголорун күйстеринен колбан уллуң диэн спектакли көдөдүлөр. Икими көдөкүнөн аха үчөй багай кепендайге лагыр үлели хыжыбытын тухунан көдөдүлөр. Кихи духа перолок кирер. Отой ити толорочуларын аха сөдүп көдөдүлөр. Олох оролларын hepke talbıttar beylere, toloraççılarga talıldı büttiyen hanatım. Onunla toloraçlığı indik cindanı hetindik toloro surallarga bağırabın. Össe elbeğe gördürdünler, össe elbeğe oynadınlar. Молодецтар. Августина Попова, Кыдана, bu muzeyga Kseniya Grigorьевна Evsеева, ona Мария Афанасьевна Evsеева, кепендая кайытын туһунан комуйбут актыларыттан хуруйбут спектаклин бүгүн оскол оголора уанна эдеритчаттар колбохуктаак үчө багай спектакли турордулар наха бу кепендая колониятын туһунан барда ойнонор кепсенер наха чөйдүк артистатылар ки уюлга такамсыр жиңна голоктон болбут түген болан наха чугастык ылынныбыт итиндиги şu экени бу улуу көйү күнүгөр белектабиттерден астынан турабыт уанна бу клуб үлэхеттера Анна Фомична, Евгения Анатольевна, уанна библиотека үлэхетте Татьяна Ивановна Местникова бары күштеринен турурбут спектакльдерин ихин улахан макталбын тердебин. Ахары şu спектакль көрдүм. Олох духалын токтатым. Долгуйдум. Потом мен далдым. Ырахан багай наха ырахан спектакль опсайынан. Урку ологолубны көрдүрөр. Кимпендей историята боллади. Онна наха чөйдүк толордулар. Бата бебиттен нурбут. Кинкийдим ойнята, ырахан багай ролу ойнята. Олох бээмде долгуйду.
Бүгін кей күнігер Августина Попова кыдана уллуң ден спектакльгер сылжамыт. Астынан дуоян кеппендәйі урукку колонияға қайдақ сылжыбыттарын көрөммүт, иле қарақпытынан көрөммүт олық туақпытығар ылынаммыт. Наха шуге спектаклі оғылар эдеритчаттар клуб біләйттері бұ Татьяна Ивановна қаябыт тұрорбыт спектакльдергер хиджамыт наха астынан баран әребіт. Өссө дейтіннік әлбәқ спектакльдері тұроры тұрыр. Бүгін нахачуга спектакль көрдүбүт, олық бара артисттар, нахачуга дүгөн юллар, даже ытамниенде ыллыбыт, кеппендейи уруккутун, урукку олығын көрөммүт, мақтал дылларын этебин. Үтөкеһеннен күндү кеппендей олықтақтары, ылжыттар, бу бүгін биһиги уллуң диэн аттаах спектакль кенниттен, бу свеча памяти кэлэн турабыт, нахачуя спектакли көрдүбүт, манна кытыннылар нехилек ытчата, уанна кеппендейи ортосколатын өренәтчилер бу уруккоттан бол бу традицияны хөргүтеннер бүгүн кыйы күнүгер концерт көрдүрдүлер. Бу спектакльга Валерий Коротап мелодия тыгар, саятылларгар кемпендәй диен, ыры ылланна түгенлен туханан биһиги народный хуррият бытын, поэтесса бытын саяны төрәбіт күнінен ититегістіңнік әғарделейбін. Ағаяқ күнге бәлемнен меттетәққа олысы чүгей театрализованный постановка болла. Бүгінгі күнге құлып бұтығар олық лық күрдік кехи, тобыстолыру кайын бақпатылар, сиденье бұтығар тобыстолыру тұн ахан кенелер өсті хорықтыр лесниса кытар олырдылар. Осколағыта бүйіс бүтіннүй кәлбет, нәхілек бүджоны сәргеті әлбейх бағайы жон кәлбететтен бігеге туараттан көріхеджемет олыстен астынны бұд, құлыпқа тобыс толыру кехи. Онтон үшігей туақ бар болуй. Бүгінгі бұрағыннеге, бүгінгі күнге олыс сәргәқтік, өрікөтіғіліләқтік көрістілер. Ол күрдік бұл театрализованный постановкаға бігеге кәнчәрі чаттар бұд, онына әдері чаттар бұд. Иванов атынан кеппендәйі осколатын учуталлара олыс үшігеддік артистатылар. Онна бүгінгі спектакль исқоғанын жоңға тирертілер. Манна болағына барыты қолбан 5 қартынылақ, 5 қартынаға барытығар, лейте қарамытығар картиналар бұд улария тұрдылар. Музыка бұд барыта тығы тұрда. Онна самай бүтігер бігі сұнтар бұд ұлуғын кен тұттар ұры аячыта Валерий Коротап ырытынан түміктенмете әмия олыс керексе білләқ, олыс долгутулақ. Бігі көрін олырын бұд бәйбіт еті аңырдас Нария Егоровна артистабытыттан, кені ытабытыттан, Лира Анатольевна ытабытыттан, бігі бұқа бары олық қарақ бұтуыта етінне тәбістенге ытағылырды бұд. Олыс ырақан исқоғаннақ сценарий хүрілді бұд. Уанна бұ бар жон көрүйтігер көрдірділер. Бұ сценарий сұруй бұд Татьяна Ивановнаға, барылақ кеға бадыяна, Нария Егоровнаға өссі төгіл мақтанабыд, уанна өссі төгіл чопчулан туран артистабыд. Бұ кеғаға кыттыспыд, бары жон бұтығар сергебітігер мақталбытын тирердебіт, уанна біллен турар оскола өренәтчілері. Наға жүгеддік ыллатылар, наға жүгеддік ұлу көйі 79 сылын өрігөйдөк күнін белиетәтілер, кенелер бігі кенчәрі чаттар бұд кыттыстылар. Onun bihiyaqa onton orduk tuaq par bolu, bihi kенчәрі чаттар бұд ұлу көйі бірағын негер бихигini кытары. Уанна жонну сергени кытары тебістенге өрі көті бірағын нектабыттаргар мақтал. Уанна эхил бихиге
кетігінче сүйірбе 5 сылға өрігөйдөк ағығон сылбытын үбілөйдек біт тұрдаға. Мақтал.